Kado ko ay pantame Jesus Christ kamen pen kardom bazir iglo nelimen thare Adison kro tipini nang tum pen ka chingki ki chathan nam zi kel hello. What is the meaning of start? And also bangso start pukunat pen sike wanglo ang salam tame chathan nam no nang laban ke labangso start Sunday pen ajo ilitum akar jong aphan spiritual life aphan ilitum kopi siale pang salam chathan nam no nang Asi chathanam de prang nang tuma karzuji kenal. Do you believe in God nang li arna mapan kroy ma? If you believe in God nang yung si arna pan kroy polo tangte nang li akam claim pinon. Lapen ke nang li arna pan kroy ma ze arnam si Jesus Christo si ne pap penazok theng par panatak kilo. Lapen ke alang li si ne pan ne awi pen ne cham lo lapen ke alang li si ne pan ne pe zok tang lo. Asi petihek pen ilatum chathanam lo nang. Asi what is the meaning of start? La bangso start po atheke ko kopi mate la bangso start po kewang ike ko nadalam pen kopi lam pen sri kewang cheng la bangso lam la chithan lam nonang start word come from Hebrew and Greek lam pen Hebrew pen Greek lam pen si la bangso start po ke kewang Hebrew lam pen polo tangte peshek la pen ke Greek lam pen ke pascha Mangsolam pensi start po kewang i mangsolam theke upinang te Passover si ilitumabang putin tamay Bible nung ke porhilo si tami nang li Bible ka porhi bomhud start po alam the long loma EASE here mangsolam the nang litum Bible nung ka porhi pen long loma. Do we have the word start in the Bible? The word start does not appear in the Bible. Bible ang lapuson ka mention po na way mate lapuson ito po na vize start po. So tami ilitum Greek along penlangdam pulong te piniarni sa tami pascha po si halatum ke ketok lang. So naman ke chithanam no nang why do you celebrate Easter Sunday? Ilitum ko people sa Easter Sunday ka celebrate. Easter Sunday is the Christian festival that celebrates Jesus' resurrection. Easter Sunday ilitum kepalon dam kemani damang kelehno Jesus Christo kithi pen kitur arni po. Si chathanam et polong te doelang sitame pini asap so penletum chithan ponona and mo penletum chithan polo karzong aphan kupisiale je spiritual life aphan kupisiale kelongsi number pliando the number kitching si bangke because of the start we have a life after death lapengke Number hini bangke because of start we have eternal life. Number 3 because of start we have new hope. Number 4 because of start we have a new life. As Jesus Christo kiti pen ituman leke dong ke kapina pulong te ilituma chithe kimi ke long. Lapen ke kapulong te tumaning ke the Jesus Christo ti the ko puloje de dampo la penang no pandinang tik vidampo. Halabang sodim ki dun long Japan Yesu Kristo jong si dam pending thik dam loprong te mu alang ke bang hut kadok ko vitame dun long popu isya ning ke chithe lapen ke ko pulong te alang liki thiban jok si il tum achi the kimi ke long silu tum bang putin tame ning ijilo je ganis gani welcome back kus il tum ke dam tang an ke te itum teng ni alo but Jesus Christo panjok silu tum pan chithe kimi nang pilo lapen alang li panjok si ili tum pan akai kimi nang kerla thulo. And also Jesus Christo pul I am the resurrection Jesus Christo pulo nehelno kiti pen kitur ko who isi ang thek ili tum pan nang ke paklang si ili tum ladak pan langdam te theklong ji si Star Sunday pan isi bangke resurrection day mane kitur kiti pen kitur arni Jesus Christo kiti pen kitur arni buta isi ki pudam lapan kya ko isi bangke litum pudam that mede the first ministry of disciple Jesus Christo asang hotum ang bong pen isi ministry ke claim check dia Jesus Christo kiti pen thur tang lopo si chethanam nang Bible dong kiti mate hiri pu kupi phansi ki pula pen komar phansi ki pu asi James long men pudam pulong te ikoi ta jong sia kama we te akiti tang busbo asi pini nang tum phan ke chethanam si ken jong sil tum ki koi ta jong sia kama we pulong te lagya kiti tang lo asi Bible long pen ipudam ke lo ikoi ta jong sia kama we pute kiti tang si according to the Bible long ki pu teng pulong te ke thimate hiri ke akam ke claim be atuma phan si pini nang li start sang celebrate o se tame nang ning arlo jong si
Jesus Christ of han pi thur the la pen ke nang li life tung si chance ke chi pa mi me puton ke nang li start san celebrate su ta me nang li celebrate kat po ta nang li akache lara with that po pi ni nang tumang ke thana nam kra lo see what is the meaning of this start la pen ke start Sunday ko pi lam pen si ke bang salam ke thana. And thank you so much kado ko ifan God bless you all and wish you a blessed start Sunday.